nosimo pokret. Ajde, idemo. Ajde, idemo kod A vidi ti što si dobila sve, dođi. Vidimo što si dobila. Vidite mene, dobro. Ti ovaj Deda Mraz dobra. Dušane, hoćeš ti da se slikaš Deda Mraz? Hvaći, hvaći. Uđi sedi kod Deda u krivu da se slikaš. Kako ti znaš kako se zove? Čarobni štapić. Po meni sam. Čarobni štapić. Idi primi poklon. Idi primi. Vidite Deda Mraz je dobro. Ja. Marina? To je tvoje. To je palo, čeći da. Marina, po meni sam. Da, kako lepa. Pogled, dobila si isto tvoj. Izvoli. Sad i ti imaš, jer smo ti rekli da će da donese. Ti kao i Daj da ti stavimo krunu, kao princeza. Jao, kako kruna. To je lepa. Stavi krunu. Evo kruna sve. Deda Maže, gdje si kupio čarape? To bi tašta kupila. Našli jeftinu. Nije to čovjek da plati kore po guza. Baš se lepo slažu uz uniformu. Ajde kao princeza ovako da se vidi kako ti svetle ove. E, a znaš ti kako prošle godine provalila, sad ne. Ajde slikaš na krunu. Možda da se zakrio pogledao. Znaš šta, malo su... Izvoli to, ajde da idemo kod Nine, da ju nosimo Malo ima na štapić, ima baterija. Da, ali nema baterije. Hoću ja da se slika s Deda Mrazom? Hoćemo da idemo kod Nine sad. Ajde. Ostvarene ili neostvarene? Ali Znaš da tako sam da vidjela takvu bateriju, onaj mali nam da. Daj to. Bolje sad je se slikao. Marina, onaj mali ima takvu bateriju. Ajde da slikaš.